Kāti, kia hoki mai ki a tātou, kua waiho mai nei ki tēnei au tūroa nei, i tī ramarama i te Royal Edinburgh Military Tattoo, te papatākaro o ngā anawai. Whitu te kaumārima tau, te kaumātua o te whakāturanga nei, mo te wā tuatahi, ka kawea mai ōna rere huatanga ki Tāmaki Makaurau. Ko ngā puoro take no kōtirana, ko ngā hītau kotimana, ko te ahurea urupi, ko ngā ngangahutanga o te ope taua. Tai atu rā hoki ki te tūrangatira a Ngāti Whātua Ōrākei me te kapa haka o Angitu. I tai atu tā tātou kai kawe kōrero a Mārena Mane ki te mātakitaki i te whakamutunga o ngā pō e toru o te whakāturanga nei i Tāmaki Makaurau. Ko Ngāti Whātua tērā i whakatūwhera te whakāturanga huritau whitu te kaumārima me tētahi haka pohiri, hei whakatakoto i te wairua pai mo te pō. He tapu tēnei tū a mātou, he tūturu, he whakatau i ngā manuhiri kātahi kārua, ko te mihi tonu ki ngā pēne, ki ngā manuti ori o te ao. Anā ka rongo i ngā paipa me ngā taramu, he hoki ngā mahara ki tērā oro, no kotirana. We in Auckland, we have discovered kindred spirits, right? We feel like we're coming home. And I think it's because at its heart, the tattoo isn't about military bands or bagpipes, it's about the sharing of cultures. And here in Eden Park, we are so aware of the deep roots of this place. We've spent some amazing times over the last year working with our brothers and sisters in Ngāti Whātua and just contriving, conspiring a way to collaborate. E hariko ana Ngāti Whātua, e tūtahi nei mātou me te Angitu, ki te whakaatu atu i te ao Māori ki o tātou manuhiri tuarangi. Mai ngā rautau rima te kau o tērā rautau e tūana tēnei whakāturanga ki raro i te pātū watawata o Edinburgh. Kua tepu ake te pēne hei whakāturanga ā-ao e mātakitaki hia ana e te kotahirau miliona tāngata mā te pauaka whakāta. I tēnei tau ka kuhu atu a Angitu ki taua tuku ihotanga me tō rātau reo rōreka. Ko tērā whakakotahi mai i ngā iwi kaua o te motu o Aotearoa a lahe, engari ngā iwi o te ao, me te tūhono i ngā reo, i ngā oro rere kē. Miharo te noho tahi ki iwi kē, te whakātu atu i tō tātou Māoritanga, o roto o Tāmaki Makaurau nei, ko te kapa haka nei, ko a tātou te kapa haka o Angitu tēnei, whakakanohi ana i te matatini, anō mātou te whiwhi. Neke atu i te kotahi mano ngā kai whakātāta o tēnei pēne o pe taiwa o te Royal Edinburgh, no ngā whenua te kaumātoru huri i te ao, me te mea hoki ki ki rawa te whare o ngā anawai i te hunga mātakitaki. My brothers and sisters are welcome any time, and same as the haka kapa group from kapa haka group from Te Matatini. My heart! I will remember them for many years to come. Yeah, anyone who's been in this show is a brother and sister of my mind. There's always a spare bedroom for them in Edinburgh. Nei rā ka mihi ki a Te Matatini, tono mai ki tēnei ki hara mai, ki tēnei o ngā nui whakaharahara me ki. No reira koe o tāku he miharo te pōnei, he miharo rā wātu te kite i tēnei o ngā tuāhuatanga. Ko te whakāturanga tattoo tuatahi o Tāmaki Makaurau i noho hei wā whakahirahira mo te Māori me te taone hoki. Mārena Mane, te Karere.